Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sunda Channel. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Yang baru menemukan jangan lupa like, subscribe-nya ya. Kali ini saya mau review makanan sini ya. Apa namanya? Kapsah. Kapsah itu nasi badak, nasi kuning. Halo, Kapihal, Kois. Adpi kapsah? Kapsah? Kapsah. Wahid dah. Okay. Wahid kapsah. Mapi hap. Malum. ايش مندي؟ Hap. معلوم Ada hina. مندي هنا ربع Aywa. Hina. غرف Hap. Aywa hap. Gip chili ya, chili. Hina. تمام اوكي Malum. سبايسي Aywa spicy. 18 Kampulus? 18 مترجم هنا ولا يترجم Kamatas English. 18 18. يا سلام ترجم له سكر يا ناصر انت راقد لا خندق يا ناصر طفي ما جبت لنا شاورما ولا جبت لنا شيء ها Nah, ini menu-menunya ya guys. Kalian bisa bisa pilih tuh. روح سريع صلاة Nah, ini Nah. Waalaikumsalam. Ayo Indonesia. Kapihal Kois. Alhamdulillah. Yeah, speak English. This How old are you? 26. Where do you from? I'm from Yemen. Yaman. Oh, you speak English? Oh. How many years you stay here? How many years you stay here? How many years you stay here? Saudi. كم سنة؟ How many years you stay here Saudi? How many years? 5 سنة. 1 year. Nah, ini ayo. Oh, this menu ya. Ini menunya, ini kayak apa namanya kalau di kita apa ini? Ya. Kapsa ya, ini semua menu kapsa ya. Nah, jadi kalian kalau umroh bisa mampir di sini ya. Namanya ini nggak tahu ini bahasa Arab ya. Nah, ini ya menu-menunya. Ini dekat Jalan Al Jizyah ya. Nah, ini sama ini juga. Nah, ini kalian kalau mau mampir, kalau umroh atau haji ya, bisa mampir ke Kalmandi ya. Ini mau nomornya ya. Ini di sini bersih ya. Cili, give cili. Cili. Susah. Oke. Nah, ini ya, guys. Ini bersih ya. Ini ruangannya. Amandi ya. Ada umroh Baden, ada ayo. Ada hina. Umara. Ayo jadid. New. Syukrana. Oh, pisukul. Oh, Masya Allah. Syukrana. Ada nate kah? Hina ha? Apa muskilah?
Nah, ini ya di sini ya dekat mahal saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena adzan Isya ya.